akagwa kakabiro mu cyaro cya Funda 1A kandi omuco w'amanyahweri ya Shivanu warugendiremu ekibiro mbwirebwe kiro bwa nyuma y'enjura nyamwinshi kugwa ekaretere enje bire yombekere hino mfurejo kugugwamo mwana bire nashomera Bufunda primary school on P5 mwana uguma mweta Shivanu kandi afira imyaka 11 so ndizogwa mukoratira ahonereho nawe tutungira umugisha deputy mayor kwashizeho motoka ye mwana gutwa mupakire kiro twamutwara umuyirwara konka twasanga amagarage rye konka arikushashe kifuba abaturani bagira ngo gutumira rwo kubanze mfurejegere ukoro mu Rwanda tubine kumanya busaso butwino umuhero biza kuturona mburonzo bururu bantume government tuyambe muri kuturona mu buronzo bururu muhera abantu banyu nimwe babakoreke nimwe babahwere kwifereje tumuntu wo kubanza bahika abantu kikomeno kandi amazoga ari affected tubiye tubiri propose ya RDC bagezeho at least abantu abo tubashifting tugira tubata koka twine sente izo compensating abantu abo kubata bwen turemerirwe nkabataka nabebembizi twabebembiri sasa munonga abambi gwo ruguto rwambara kamwenji bakanobe bigwo rugutorwe ko baremba celebrating na sasa ya bagambe kigambo kimwe yabajati namazima numuza guzora ruguto atkonka nyencha kare abantu ba side ifo kuma barete bizubu nka municipality ninga si government muteka uburyo kali munonga muri mwacanalinga mizaga mugati mukagukora cyane mwe kitari yecho muiza kuzika amazuga abantu ngaza kugenda abebembeza nshonga yemyeje mureji ngo kuba tuyireni bagamba nati nuko bashoborora kandi nka government tushasha munonga abo kugira ngo bimwe tubatakwe biteka teka buntu biza kubaho konkanka burizo kuturiyo ntutera umuranga aha fureje ibi ekirana ekimwe kiri side ndizo turiyo ntugezaho okurobinga naba MPs government kiriyo mu ntekateka zirugambaho bitu babaturani bahigwa nabo kurinda amagara gabo terro muranga abantu bona abari harubazwe kifureje cyabo kuba mureba iki cyabaho njibanyisa unanyencha kare haguza kuburwa kuba ikindi amakuru agasha kwa Timothy Mushabe.